kapel kuara. Emen ka hoti komi. Ngom ne ko ne jalani. Obena ngomwa ana twak ni. Ara bere nyako. Enya kapel kuara. Bati dong men keko. Ati ngom kapel kuara. Ini ngomane jalani. Dem kicha. Kaya ka jenga dano. Wako kani wang mere. Waka mere yo. Wana ko bebe na kanyi. One bedi politic. One pinya mi waka kirit. Ni yara tinwa anyoko. Ni yara tinwa anyoko. Adi na machel. Nyaudu wegi gome na sak. Hen kadibe ka sobona wadi. Nandi wurdi chengbani no. Ati lat merau jem ka walol na wada kubuni odokina ko ati west ati northern Uganda West Nile ki northern jonja tie ngika yo ngom ikaramoja bueno pwede ndom ke kwa dogi waka duoni ye pien kaya tira yake ye ngom lope iti yo ngom alaj pien tie rido ka pol na yo ka bedo waka kwa dogi etero yen echo school fees eno ini ya ni miribini chadi ina ngara ya ga barara neria mo ke acholi area mo ke lamo yumbe kuja West Nile area mo ke ruwa itu ya kelo ko ya kan wi tamo mo ti nyol ja wa je ke ta ngati itu nyol tino itu mi cha ngomoro na ba ngene ngol mata kwara mo dia kwene Amba como ngadi timo tijara kiyora kwak bingo me koya era ngomno edongo bono pong opo kulwan e kare ko ne kwae ke kwae ne nyona ka waro tuniye na ka dera dongo tuniye ngora gindi atimo opo ko ni akwara ka tiro wotie kan ono puro ngomno tuni akwara ka tiro wotie kan puro ngomno tuni gira ne oberoni piko ki ba yo tiro jo ote jiri jo atir Kaca ngomi, jangan dia kariyo, kacil. Mewah beriye, ketenal wak. Ote Turki duju, jati ka bunyawa, dogmere tu TV. Di gina genti atema buor na pera tek. Wana tie kanyi, pada yake lokom ngom. Ka belu ka bunya social media ngone belu kobo. Ka pamono belu social tengeni. Lokom ngom. Na jomoro kobo ni achado ni wala los. So ene na wani tia settling na chala pacho ka gimoro bal e bedo piny mene ni e bedo ka achiel e ka yubere yero da mere thread gretie ni balalos tie ka twenyo northern Uganda aka tie ka twenyo areas no kana na tie president obino koboge ni oyagi no dokino ko ingom e loboge obegi ni northern Uganda pien te kona ginti akelo tie na pol check it ana wane no ngom ne chalo ka ni nying no bino be nying na ba be nying jabuor nying anam Chom yo wane neno bedo kiruoro ni chano kene romo bedati ni jono ne non na tigi ga yenyongom na do wane bino settling log non atamo ni kira wan pode jiko kadene ni community okwero ni jono ba bino bede ngom na wan to ndiko mani yoba yom yani bera mu losing abuor bera mi abuor tinga roke ka roko lo pacho chom yo wane tie ka chungi tang mene ni ngom ga buor agwoko aka jami na tie gwoko ka ngamoro bino no bedo ngara pat na tie welo ngom Mirene ni ekwedo kore na baka pango ngom pecho bien nok chamoro na baka emiyo na bara ekwedo kore romo kelo gi kal jana pat kenya boki meu noko chino ngoni ono bedo kanya raj abuor ko be ko mane tie ka diyo aka jami na pol tie ka ruma buor na wan ki ko mani na wan tera mi de beda tek mene ni pache gwoko aka be na ber amiro poyo tu TV mekelo program bedo ko man pacho ana okele Manuel chon chane ko bedo councilor ka youth ende chane ko mana bedo flag bearer district council tamoni obanga mi hukum wan be bino na ngom ka bore lusi yona yot ko mana ko yono ya miro Ada kwa meeting. Limu ada kwa meeting ni wen. Ega ngomni. Ngomna ide kayuni. Ana lo ngomni. Ba amine de kelga maro. Be kelnya ko e ngoma. Ana puro kwele. Da wala tiro na. No akita guma na kwele. Ai nyako la kidia to. Ba mito. Ana rego di. Atero e do kila jabete niat. Ana tibo ana wilo ke moria.
ena anyakole bale mori ya kikwele me wi no mama ogi anyakole ba mido jibioto ba mido no kaiden ngoma ni anu mido ngado jalo ngom ojak ko jili ka anyakole ojak ko jili o ko pio odo jili o ko Cuando